weekly round up thil tu zong te ti bei vek ule tunkar chunga chingchipa thil thleng lang sa zolte ilo thlir hawang u apuang tu mai kalal nun puya mars ni kwa thotan ni khan chingchi veng lai bans ob te chukwang siamin anatlang kuang siam atanga hian bans ob ba ka veng chunga mistri tlomngai te tokchok bokin kuang siam atlang hi nei ania kuang pathum siam zo ani mars ni som thole ni khan chingchi veng lai pawalai pol te chuan an rising day omni khamin an mang indoor le outdoor hai hun hi mangin hun lim om le hlok tak an mang ni in thu kan dong mars ni som tholen ni atangkha namlai zone under 13 football tournament chu chingchi mall bui playground na khel ani tournament a hian ramlai zone wam chunga team pariat remrem fc loram lena memorial fc mall pui gsa khumtung gsa chuantar sporting club muntra gsa venglun gsa le vengnai gsa terin tournament hi child protection in and sponsor ani Marti som panile som pathum jana chingchi badminton club buat sai chingchi badminton season opening tournament sangni somni paruk chu chingchi community hall a khel ani loman latu te bising gola ke vanal thruya champion in zonal minsa ga chu patina ani bwla ke vanal thruya lel buat se tang dun chu champion in sangile pk tang dun chu patina ani lucky pe raram ngak lena le ms dong lena tang dun chu champion in zaununa le azul pu tang dun chu panina anni mars ni som pathum zer drop ni khan chapchar ko chingchi venglon ban chuai me hnuaya oime chang foi tu te kai chuain oime chang polin chapchar ko chingchi venglon playground na man ani chumdar soma program train chomala cultural item nei ania chonula sport item nei in hunimom takan mang ni in thu kan dong chapchar ko polian mi star than anni bok Woime chang po hian kum sang ni song paruk ve atang khan kum tin chapchar ko thi an mang thina chomalama culture item sang te an nei thin ba ka chunhulama sport item nei hun an mang thin ani kwalen te nei thin in woime chang le woime chang foi tu te mai ba ka branch executive committee member zong te nen chapchar ko thi an lo mang to thin ani Mars ni som pasaria kheltan tun mol pui chingchi VC Cup football tournament sang ni somni paruk chu Mars ni som pathum janda sarile chan ve khan ching pui run mol puya kick off le tai draw nei ani he huna yen pupi silal ruai tlong chu kualian ni in kualian ba ka sombik ten hena tangin tu soiro pui tak ngai thla ka ni bo VC trophy luang tak le taka in khel theina du sakna ka ban chewa chumi luang taka kan khel theina turata kan VC Cup sang de sudi pangre ka ko wa he boli na ka ya ke ja te ni do ya tai to hian team din atangin ai opangaya tem lo kalin zai thiam tak an zai pa ka jesitlang zana nein nula chelo tak ten team jersey ha in kalkhop puitema an pholang ani mol puiching chi VC Cup phi kum sang ni som ni pathum atang khan bo sai tan ni in kum sang ni som ni palli a buat sai le in kum sang ni som ni panga aro kholna awangin an buat sai thailawa kumini tumthum an buat sai na tur ani tournament a hian khotwal in fiami mai ba ka tuikum constituency huam chung le pon dam atang point team engmozat no tel to thin ani kumina hian khotwala tangin team nga mol pui chingchi patangin team ni chingchi venglai tangin team khat chingchi venglun tangin team ni ba ka khopon atangin team som aizol sechi patangin team ni lungvel chuanthar tangin team ni maite joilung hwal tu le ke tum atang in team tak ten champion ngei to min ain khel don ani mol pui chingchi VC club nung bera club yodet venglun tung vel le khiangte auto spare parts FC mol pui chingchi ten final in club united venglun tung vel hi an champion to ani kumin VC Cup a hian first prize singthum trophy le medal second prize singkasanga trophy le medal semi-finalist tancheng sang ni ve ba ka fair play best player best goalkeeper le top scorer te tan lom tak siam ania final a hian kholina tan sport minister bai sei ani bok khati tunka chunga weekly round up kan thir ho the chu ania
kar lia a hun nga ya min lo thli le thau dot nia